Bonani babukeli, siyanibingelela nibingelela ukukhulekana kwaMthethwa endaweni yaseMpangeni eSikhawini. Babukeli, la ngizozwakalisa ubuhlungu nento engayibona engeyinhle engicabanga ukuthi iyaqhubeka namanje. Ngizokhuluma ngeklinikhi yangakithi noma not exactly yangakithi kodwa kuyiklinikhi isigodi sami la ngihlala khona sasoGobandlovu esiyisebenzisayo and neklinikhi esaseduzane ukuthi selokishini but ayikho enye iklinikhi esisebenzisayo silapho Gobandlovu sisebenzisa iklinikhi eselokishini iyona eseduzane. Bayayazi ke abantu aba-attendayo, ngeke ngize ngiyibize ngegama kepha ngizokhuluma ngento engayibona iyenzeka engekho yinhle engicabanga ukuthi uhulumeni fanele yazi lento le ehambe yobheka lapho ukuthi konakele kuphi. Kule klinikhi le babukeli kwaba nesikhathi nami kwaqondana ukuthi ngikhona phakathi eklinikhi. Yabo wazi ngoba wazi eklinikhi ukuthi kubanjwa online uyahlala nje kanjalo lokhu nimove emabhentshini kanje nize niyofika kula fanele nihamba eminyango eminingi indawo zokufutha indawo zekhadi udokotela kanjalo unesi yabo kuya ngokuthi wena uyayele ineklinikhi so kuneminyango iyabhala ukuthi okay abagulayo laba kanjalo ngokuhlukana kwayo. Okay kwesinye isikhathi ngalolo suku ngangihlezi emabhentshini phansi kwakuyikhaza ntambama close to kuya ko past 5 kuya ku 6 kwangelona futhi ihlobo mangangikhumbula kahle angikho sure ngokuthi sasikiphi isizini kodwa nje kodwa kwasekukhombisa ukuthi kuntambama. Okay into eyenzeka ngayibona la kwaqhamuka ingane yentombazane eyayiphusha omunye umama eyiphusha lengane ephusha lo mama iza naye like shuthi mayiphusha bese ama security emhlangabeza lo ntombazane emhlangabeze ngane nange wheelchair bemthathe lo mama bemfake la kwi wheelchair. Lo mama into enganginothisa kuyena ngesikhathi ngimbuka wayeyomuntu ongathi kwakunzima ukuphefumula kuyena. Ngicabanga ukuthi wayefuna into itsila noma wayesebenzisa isifutho lesi noma ngangayazi inkinga yakhe namanje abe ngiqamba mangasho ukuthi inkinga yakhe but into eyenzeka lapha engayibona ukuthi mina wrong lo ntombazana lo mama bamphuthumanga lo mama kuqala njengomuntu wayefuna usizo lokuqala. Into abayenza bathi intombazana ihambe imenzele ikhadi kuqala kuze lo mama lo ebezokhona ukumsiza. Then wathi omunye umuntu wayehlezi phansi wathi yazi lo muntu udinga usizo at least mfakeni oxygen mhlawumbe ethola ukuphefumula kuze lento elangapha engathi imvala ukuthi engaphefumuli kuze izokhona ukuthi ivuleke. While lisamenzela ikhadi amanesi ke ngiyazi ngeke ngiwaphikise mhlawumbe izobukela nomuntu oyinesi noba ubani ngeke ngiphike angiyazi indlela enisebenza ngayo kodwa to save impilo yomuntu ngicabanga ukuthi ezinye izinto ngeke kufanele sizenzele ukuthi singabantu siyasizana ngoba ngicabanga ukuthi ukufaka ioxygen kumuntu oqhubeka ephili kwakhola umuntu wayenganosha khona phansi ukuthi ngifake ioxygen lento ayinasidingo ukuthi umfake ioxygen okwakho ukuthi awufuna ukuthi ekwazi ukukhuluma mhlawumbe eyisholo yena inkinga yakhe wayengakhulumi yabo wathi makhuluma ukuthi la sifubeni ubone ukuthi konke engathi ivalile la ngaphefumula ejuluke ekhiphe ngisha amehlo. Intombazane ke le yayimqhuba ngebhali ihambe la kubhaliswa khona ikhadi engawubambi ebulayini beyifake phambili ibhalisa ikhadi yonke into amagama ngoba iyakuveza intombazane le emqhuba cha unalo ikhadi ngesimo sokuthi endlini bese sengiphuma sengigijima sengimbona indlela kayiyo ngibe sengidecide ukuthi ngivele ngihambe ngokuthi vele bazomsiza without ikhadi. Right ibuye intombazana kuthiwa manje akamphushe ngani nge-wheelchair emuse kulento efakwa la echecker iBP kumuntu bamfaka buka lo muntu njalo ukuthi ukuyiphi period yomzima akabhekene nakho bekwenze lokho impela kube right bebhalise yonke into kuyima bathi bamfaka embhedeni bathi babemlalisa embhedeni ke baqala bathi umbhede awukho ukwenye irow bahamba baya kwenye irow. Umuntu owazi le clinic engikhuluma ngayo kunendawo la abantu abagula khona abahlala endaweni eyivrandi masemini mase kuntambama bajikiswa belethe komunye kwelinye passage. So lento yayenzeka kulo passage yabantu ukuthi sekusekulate sebesusiwe ngalo but kwathi umbhede ukuleya ndawo leya esenzwa abantu emini kwahanje kolanda lo mbhede ngokukhulu futhi ungagijimi
yalandwa lanto leyo lombhedo wabuyisela lo muntu bathi bemqukula bembeka embhedeni mina ngase ngimbonile ukuthi akasekho emhlabeni ngendlela waselo ngoba lo msindo wayesewenza ethi wayesengasawenzi kepha into ayisenze wayesekeqa amehlo sephambene so esekhamisile esejuza amathe la esekhombisa ukuthi akuseyena kahle kahle uyabo hayi bamthatha ke bamphusha bamfaka ngaphakathi egumbini labantu abasizwayo labantu abalimele kakhulu mabengena la ngaphakathi ayikho into esayiza sezwe isililo thina sentombazane siphuma isikhala isikhale sokuthi uma wawusedlulile emhlabeni mina ke ngukhulana kwaMthetho sebebaningi abantu abacomplaina ngale ya clinic leya bacomplaina kakhulu angifuni ukubagxeka abantu abasebenza kule ya clinic mhlawumbe ngenze ukuthi ngikhulunyiswa ukuthi mina anginalo ulwazi ngabo bona khona umzima mhlawumbe bona abanabo that's why ubona kwenzeka izinto ezingekho zinhle mhlawumbe imphumela mhlawumbe angazi ngizothini kodwa ngiyabagxeka mina abantu ababekule ya shift kuze kushone lo yamama uyabona mbukeli iphepha alisho lutho iphepha kunempilo yami ikhadi sathi ngekho isidingo sokuthi ingane ihambe yokwenziswa ikhadi umzali wayo ebefuna kwafanele babembona ukuthi akaphefumuli vele umuntu mangaphefumuli into yokuqala vele abamfaka yona bamfaka ioxygen la kuze ezokwenza njani ezophefumula ekwazi ukuthi kuphumelele mhlawumbe kube bahluleka benze le nto ngabe ngithi cha bahluleka bezame kodwa kunalokho ba relaxa wahamba untombazana lo wayokwenza nokwenza ikhadi wabuya futhi bathi akafuthe izinto ababengazenza lezo cabanga ukuthi after say right buka ke njengamanje ngitshena wena manje umuntu owunesi wenza lento kumuntu ongamazi awucabangi nawe ukuthi kuzokwenzeka umzali wakhe egule eye komunye unesi akangamazi uma wakhe enze lento le eyenziwa ilabo nesi bale clinic engikhuluma ngayo ngoba phela into yenza kwabanye abantu kuwena ibuye isiphinda phindeke kaningi mhlawumbe kwenzeke enganeni yakho uthola ukuthi abantu bavele ba relax ingane kuwena angazi ngayibeka kanjani lento eSouth Africa mhlawumbe ningangilekelela ama-clinic abantu baningi abakhale ngawo sizoyifaka ithombe la nizoyibona ithombe zakhona kunomuntu omdala lapha bathi waiting period yase clinic maqambola mangu ithi 2 hours to 3 hours uyabona umuntu lapha eclinic ehlale from Vusi ngo5 ekseni kuze kuyoshaya o6 ntambama ngicela ukubuza ukuthi umuntu ogogo onesifo sikashukela uhlala kangakanani leso sikhathi isikhathi esikanjalo mhlawumbe ufike la ejenti uzosizakala ehamba leso sikhathi uhlala kanjani umuntu omdala isikhathi esikanjalo kunezithombe nginezithombe zabo la engazi kahle ukuthi lezo izithombe zabo nizoyibona la futhi ngeke nize nizithanda so ngiyacela ukuthi lento le ya iclinic le sizama ukuthi sisukumele uhulumeni esukume mhlawumbe kungenzeka ukuthi abanazi izinsiza zokusebenza yabo mhlawumbe kungenzeka uthola ukuthi yena mhlawumbe uhulumeni ongakwazi ukuthi ebalekelele ngezinto zokuthi besebenze ngeke ngize ngazi so ke izinto kanjalo sibheke lapha kunezingane ezincane ingane encane idla nawe nageni abantu abadala beze bayalala nje kanje yizo lezo zinto lezo ukuthi nesa bafuna ukusebenza ngendlela eright i-waiting period mayithi 2 hours to 3 hours ngitshena ke uzohlala lama hours amangaka ngicathi wonke ama-clinic lonto ibhaliwe kodwa lapha lutho abayihoyile umuntu exoxisa umuntu akasebenze nayo ishift eqala ekseni ezophuma ntambama ekuthola uxoxa ngathi bayaqala ukubonana bekhohle ukuthi nebahlanganiseni bantu nisiza abantu emtholampilo khumbula ukuthi ekhaya wakhishwa yini uyofuna umsebenzi wazwa uthola ungathi uma usutholile bese uyawudelela uhlume ngoba yabona uma usesibhedlela noma useclinic usukuphethe impilo zabantu so wena okwakho ngicabanga ukuthi ngoba wakhetha ukuthi wenze inesari wawukwenza ngoba wawunothando lokusiza abantu so umuntu okufanele enze le nto le fanele ube umuntu onothando nabantu ongasho ukuthi namhlanje ngilento le kusasa ngiliyanto le imuntu ibeke eceleni lento le iphatha kabi lento yenzeka la clinic ngiyafisa ukuyiveza ngegama la kodwa ngokuthi iclinic akuyona laba bantu abasebenza khona kahulumeni
so kungenzeka lento ibuye kabuhlungu yithi kodwa ngizobe ngikhuluma iqiniso i1KZN TV yake lapho ikhuluma lonto le abafuni ukushintsha kunalokho kuba worse kule clinic uyahamba uthi uyofuna uphethwe umkhuhlane mina ngeke ngangiphethwe umkhuhlane khona mangifika khona kwathiwa lamaphilisi abana aba-odile nawo bazokunikeza wona ngizame la ngihambe ngiyithengela mina chemist iclinic enjalo leyo ke uhulumeni usiza kuphi umphakathi entweni kanjalo kule clinic leya so ngifuna siyibheke lonto le ingane ehlala ilambe lapha zethi ogogo izithombe sizoyiveza babukeli la ngizoyinazo ngayishutha ngamabomu ngoba ngangifuna ukuthi beyibonakala ugogo ezelale lapha umuntu ugogo cabanga ugogo umuntu onesifo sasho wayesho la gogo lapha ethi ufisa noma into ewusweet akaphethe imali ngaleso sikhathi kwaphoqelela ukuthi nami ngikhiphe kwamadlana kwakukhona futhi angikuthathanga njengento ukuthi ngiyasiza ngangifisa ngabe ngimenzela more but inhliziyo yami ayisicasuka kakhulu icasulwa yini ile clinic yangakithi le clinic yangakithi abantu basebenza khona siyacela ninake siyacela ninaka abantu bangakithi abantu bangakithi omama bethu laba basebenza phi ingane zethu lapho obhuti bethu nosisi bethu ngicela nibanaka umsebenzi wenu lo nikuvumile ukuthi nizowenza niyahola futhi ngalabo abantu nina senibabukela phansi niyahola ngabo wazi nje ungene ekseni uzophuma entambama sokungenxaba kuba bekho ngathi uhamba ohlala ekhaya ulinde lo period until abantu bezibe attend iclinic but nina nisasenikhohliwe lo senifike lapha phakathi ama-clinic seni right senibona yonke into igrade uma kuya ngokuthi wena uyabona ukuthi usebenza phakathi kweclinic inengcindezi kunalento abathi suggestion box okwazi ukufaka information as anonymous ubhala ukuthi iclinic leyo abasebenza nisebenza khona kuneimfuno zena nitho wayini ngayithola uhulumeni akaniletheli zona ngoba kungenzeka mhlawumbe ukuthi uhulumeni nina abantu abangamanesi abanikeze izinto enifunayo okufanele nisebenze ngazo mhlawumbe thina sibhizi thina siphambi kwenu sinibukayo ukuthi mhlawumbe niyani wrong kanti ni right senisukele egcineni kwakhona so kodwa maku kanjalo sukuma phela ukhulume no metro lapho ukhulume nobani bani kulungiseka indaba yeclinic lesuke khona ukuze nabantu bethola usizo Nkosi yami siyagula day and day so asikuma sesiyasaba ke ema clinic sekuphoqela ukuthi kukhishwe imali emaphathini sekuma chemist siyobona odokotela laba sibaba khokhela how about laba abantu abangenamali ke ucabangani ngabo ke umbuzo wami lo engibuza wona sasicabanga lena yini bafethu sindle emnyama siyathandana futhi siqhubeke futhi sithandane siyabonga kakhulu nisilandele somkhanya kude niqhubeke nisilandele ni like bafethu ni share ni subscribe bafethu ukuze kubonakale ukuthi hayi khona nathi silisiza ngakho siyabonga kakhulu.